Nkole Media TV, thank you so much for watching. Na kwachira nkabutosha amazina ninye Joanna 1 on 1 ndi nomugiga wa mataka ndi nomukama omukama na kwachira banzo tugambire amazina gawe n'origayi n'okoraki. Okay, amazina ndi apora nitwe. I deal with real estate. Oba nikora na company ya Amite. Okay. Amite Realtors Limited. Bakora mataka ningasha abantu bakuguza mataka nitugura kandi tuguza mataka. Amiti ne shangwe. Amiti nitushangwa hano mu rumbo gwitu gwambara omu street tujete Cyosiga Makanising then Cyosiga house room 2 level rasa level 2 room 035. Okay. Banjizire nti Amiti ni mugaba mataka ga miliyoni emwe nimba mwine nage mitwara 5 mbukiragure simu tuijo wanyo muthe amataka ge mitwara 5 mbonaka kadde mbo muntu nokwate sente ozigura mwesimu iPhone abanjizira ryo iPhone ya miliyoni tinkumana obana mazima iPhone ejo kijikwata mukabiri gwa hansi eze sente zibazafu kunkambu Amiti ni mutu hamataka atamataka tiga kufecho nikikora kita tuyene ekitweta ntungukana Amiti that is like okurakurana haza orarabiro mu Amiti Realtors Limited like norebe cyo wagambireho tuyeneho okushanga ngo we have assets and liabilities kanko cyo kureberaho esimeza zo kurebe cyo wagamba like nka let's say omuntu yagura iPhone ya miliyoni 2 n'echweka mweteriyo nane ya miliyoni emweriyo hato omuntu kwagura esimu hati ezeshaha wajigura even na waje mu kataro kagiye haka papuroti wanoza kujiguza mutahi wawe nakusera ningashi nobota kijigura hamagoba tokaja ngo kanji gobeho iyo nogiguza hasi it depreciate konka itaka wali gurera izoba na waheza kusaininga ndagano uriya yija wari gura miliyoni 5 n'ecweka n'umugira ati mpita nkaga appreciate ko so itakaryo nirikura omusente litagugaruka hansi. So we as Amiti tuyene kitweta tunguka with Amite loan scheme aho no okushanga ngo you have to save okushanga ngo amezi 18 no boine poroti mbona ninyijane mitwaro yanje 2 ningata now hate cyo nico cyandeta so abarebi bankole Media TV so nishaba kugira ngo namununga abantu abari uminyeto neti na riski yo kusevinga haza bakunde bintu ryarakijalize then omwaka gukiza kuhwa emyaka 2 emyaka 3 oshanga ngo munyeto yahise emyaka 10 omulimbarara yahise emyaka mushanje umutawuni konkata ina kaporoti nakam now hati tungukana Amite Elieti kwata echweka cyaha sente za poroti ochiherezeyo tuine poroti za miliyoni 4 chweka yibi reba like kibega hariya ahakora so none uri hakora just na kilomita tekwika tuine poroti za miliyoni 3 Nyarubungo hati poroti ya miliyoni 3 miliyoni 4 waherezo hafi ya miliyoni 2 ahando kasigara leta emitwara 2 emitwara 3 emitwara 10 kuza kumara amezi 16 that is 1 year and a half 1 year and a half nobo yine eporoti yawe kandi orarya oranywa waba ine ruzaro wori wa family ine ruzaro irashoma na rent oragira ki na munongo mutawuni so hati ebi byona itwenka Amite nitubikora okugira ngo umuntu oriyo muwa orata sampora ninga shora funa kasente kace na what the end of the year ashanga ine porote na wenyencha karabo abona hari hati noreba hejire mu wave I can call it a wave hejireho omwezo go guhwire aho tushangire ngo omutawuni hona baberene bagira ngo wora manguno kora street ninga no tembea you have to go somewhere else tibaragizire ngo zanka ha Star Gardens barajya ngo zanka he wanchenga so bakagira ngo obano wawo baninkahi tyo kwenda nkahe aha street
haza abagizira amagezi kare bakarabira umutunguka na amite hati bo bakaza kombe ko waba hibaguze porotezi sati kubagire ngo ruga ati bo birukanga bagira ki baza kombeka eiza yataho project zemboga yatandika kuguza imboga yatandika kuguza entonga yatandika kuguza biringanye nyanya na nebindi za green pepper now so tungukana ya miteni kweli nubasa kusevinga urajya ati nyowe nimbasa kubona imitwaro 2 ya buri zoba proti ya 5 muri Ghana nyowe nimbasa kubona nimbasa kuzibona buri mwezi kabati cyatwe naho bashomesa bakushomesa buri kwezi arabona imitwaro 20-50 nubasa kushanga ati mwe niyo buri kwezi reka umente ye cyabiri cyanje imitwaro 2 kuza kumara amezi 18 proti yawe nubuji hagatire umwana ariyo nashoma rent no gishashura kandi ni uriyo noshomesa mwene toyine expression amitekisha kutaho igi system okugira ngo abantu binji batwire baraza kwihuza mu bamane renders omuntu akiba yayiso proti ya miliyoni mushanjo arabura yitano raza 2 zikaba miliyoni 9 akizo akiza bamane renders hati bakimuha miliyoni 2 yazitekaho bamuha artamata mu yame ibironka okwezi kumwe hati sente multiplying poroti bagitwara na ne sente zigira ki zimufera so umuntu azaha pressure ubumwe yafamangwa kugira ngo ikinte cya kwasere cyamusigire ninga habamu ushange yagwara mwe no mutwe ureba umuntu aragenda aratonga nawenga mwe ureba tino busingi hati cyaturetera kugira ngo twataho this loan scheme eji nehwera habantu umuntu agure atari ha pressure umwaka gwaza kuba ninge myaka 2 abayinitaka umurimbara na nahandi kandi ayine family y'ibara rya baratambura barije that junior loan scheme ningashi tungukana amiti okay mbwenu nabanine mitwaro yanje 2 ningashi 5 tinkutandikiraho no basa ekiturakora nitukuhabura kugira ngo twereze bank account hatiretse no yenda miliyoni ya katuje ngo no yenda proti ya miliyoni 8 cheka ezitwine kibega hati miliyoni 8 cheka waziga 2 nezingahe because msantu yenda ngo umaze deposit with a half it's like inka miliyoni 2 nemitwara 25 hati tukwereza bank account ya amite ogendo bano depositing azahika miliyoni 2 nemitwara 25 oyishi okorendagana proti ya utujikwe hato tandike kubona imitwara 2 imitwari kumura sindika eventually waza kuheza noza kushanga ngu umwaka gumwene cheka itakoriyene tukereze papara jona biraligambaho icyapa cyabere processed na n'icyapa okwate byaho gireki ogende ushange ngo proti aho tukugambira uriyo no gihinga no koro project seza nkamatafari no hinge mboga nkashashwire wekiceka no gihingamo no ukora wo shashwireho notandika icyo kora no butombekamo konko kuhinga okuteramo amatafari ago kubano basa kuteramo amatafari hatezo sente nabwe zirahukiye kumara yejo proti ninjantu no havari yitaka ogwe nugo mugasho gwitaka ogwe nugo ejo niyo vari yitaka nigo mugasho ugutwine ogura basa kutuyamba umushonga yo kurakorana nitaka okay iwe nko wa amiti abaguza amataka abantu no bahabura ota hakugura itaka ryembeho no abantu abinjini batina hati kugura amataka habwembeho nibakiragura amataka bagire nta omumurumu entonga naningashi obutikirizana na family eritaka riruho buzibu eritaka riruho kavieti eritaka mbwenu nibyingi so omuntu ahwa masiko omukugurita now hati challenge riho noreba ati twine kirasi yo kuza kushomesa mitaka aganda amashomero gona gariho konkati tugine maybe abantu abashomere bya land surveying amwe na ba physical planners now hati ko kwigwa wabwene company agent ya amite nitwa bakugezaho kushomesa kintecho ahago kuba wi azamite icyo kubanza titwagurita kariyembeho ahabwenki ityo twaza kwikirizangana niyo ngo tugurita kari yawe hine kitweta MOU ningashi memorandum of understandings tumanza twija twari kebera we have surveyors so tuli surveyinga turebita kari yawe no tujya mutirerembe cyapa namazima harobwo kushanga umuntu akagurita ka emyaka nketane nyuma bamukorere ndagana
konka ushanga itaka eryo hasitamira iriho ecyapa konka atakumanya ecyapa kibo because tarakoze research kugira ngo akore areto musave yamuteho umusave yamuhereze details zikumara so kutukuza kwikirizana n'itaka riyo kurigura tumanza twaringuriza kureba hariho ecyapa twaheza kumanya ngo kiriho ninga watugambira ukiriho tureba ecyapa cya muringoki hariho kavieti ninga hariho kiri mortgaged ninga because ebe bintu nushanga watomera so hati nico okurebera ngwitwe ko kwijo mu amite itakeri tuza kuba ariko hariyona ni bari cyenchigwe nitwantu tumanya ngo itaka ryitu tiririhe cyapa ninga ryine cyapa itaka ryatine cyapa ni bari yine endagano kuruga original wari kwire kwika hati ni uryine ryarihe cyapa ecyapa ni cyancereka ikikuruga nikibasa kuba twine byapa by'emiringo mingi twine byapa rya freehold twine byapa rya lease twine byapa rya Mairo lands aze byapa biri different byapa biri different so noza kushanga ngo omuntu na munonga waza nko muri mugwitu gwambarana n'emyaherere mbarara koko mugambira ngo ecyapa ne cya lease mbweno birebo shonguti yagura nkitaka hati ari kutureba nicyenda omushoborero kake ecyapa cya lease nikishaki nikikora kita ecya freehold nikikora kita n'ekindi kiwagamba necha Mairo so now hariho banze necha lease ecyapa cya lease nebya government then Mairo nebyapa rya kingdoms then nanka freehold necyapa cy'umuntu buntu so ebe byapa byona bibonire hakurugiro umwanya kuwa gushanga ahago kuba ecyapa cya freehold kuza kugikuha obwire bw'ingende kirugire takeriyo rero no guraririnkahe harobwo kushanga ngulizi ecyapa kitwere kiri halizi konka cyaba cyaza ha level yo kugira ngo no basa ko owning that land o changing from lease into freehold so ibyo nabyo ndiza kugira ngira ndiza kwisha kugira ubwire turabe mu system no basota kutunga ecyapa ku rugo mu lease into freehold hatari hati so now hati ko kuheza kufuna ibi byapa ningashi wafuna itakeri wakora sacho kashanga ngo ecyapa tikinde shonga aho kiri safe ninga niwe kino mu ngaro okaciyo mu land zikare so oshanga ngo hati itakeriyo twarigura twaheza kurigura nitweta tukugambira itakeri turi kuguza lireriti nariti digine ebira bikwataho tubikwereka hatorigura ugura itakeri kira so hata bantayi bakutomerera ni kugira ngo tibakugezaho kumanza bakora sachi ningasho kucyondoza itakeriyo okureba liririta so ko kuheza wa itakariye birebi na munonga ninsimaranga kugira ngo mu western titukazirema amataka galime imibyane munonga konkana munonga waza nko mu areas zindi let's say nkaza Buganda no shange itakariye n'ibyapa bitanu Kampala tuyibuza ibyapa bitanu bikaletwa he bikagira kibikaza so oshanga uko kuba takoze research no hendero tomere nko kuranga umuntu akatomera itaka bamuguzembeho aho je batarakoze research eramara konki uko kwijo mu amito kajya tunyoni yendita kitwe tuginaga zireki agali fresh ningasha agashugina ikanikora itamataka agashugina ago kubagaragara vagi agali vagi hati go garagine buri kimwe twina amataka go tugine ubantandikire nka kazo kiruhura sanga kikasi za kizoba nkahe kamariya twine hekazi na farms twine ekiba kweta acreages twine farmlands hamwe na plots na prime plots so acreages na kushanga umuntu ayini takari ya acres M23 mukaga izo ni acreages then twine plots ezo kushanga ngo neza abantu buntu bakatweta Mr Poloni banyetajo wanisona nango ijonguruze poloti yanje tumaza tugishujuma tugirebe je poloti namazima eriyo muringo guhikire ninga so kutushujuma twashanga mbyone bereje kwataho bibonire hati tugita umukatare tugiguza so then twineho poloti zo kushanga ngo neza real estate zitu like twine nka estates nka hanuya reba waruga kateta aho uri kuzamasha twineho mwanya ne bagweta ngo ni rubeho n'umwanya guri very kandi mwene guri well strategic positioned no basa kutaho amakaga process zamwe atanu muri gana neza miliyoni 10 12 13 15 hakurugira ahurira then twine kanyaryeru ari estates
amataka gasangaho twine nankari kibegaho una nakugambire proti za miliyoni 5 muri 10 aza proti za miliyoni 8 n'icweka 5 mukaga twine rwo buyenje so itwe ko na zona wanutaho muri Mbarara twine mu states watora Bushenyi road twine yo omukiyenje twine hona na Kashaka so wanoza Kabare twine Yesahurire okayona twine proti wanoza nkaheso itwe proti tuzine kandi mu amiti zirimu so nahabwecho it's your time now okugira ngo base korija mu office zitu zirashangwa Cyosiga House Makanising Street level 2 room number 035. Okay, ori kuhendera ni Nyendo Sime abantu okubahagira emyaka yona yumwamara by the way tuwatugambira mwine myaka enga muri yo mataka amite so far amite tukatandika 2018 asofu nawe twine emyaka mukaga mushanju so ekindi tutakahendire twineho uruzinduko gwaba amite na munonga ba clients abakukira kutuhagira nabari kutuhagira hati giving back. Yes, we are giving back to our clients abatuhagire twina kazano as of now so no yitabo mu kazano even hatu wano enda kwangura so ekiro kimwe ninga shikibanza cy'ukwezi kwa 5 turi Kasese turi kuzo mu Queen Elizabeth okushemererwa so tukagira ngo abakozi noreba it will be Labor Day so orunakogwe ekiro kibanza cyo kwezi okwa 5 nituza kuba turi omuri Queen Elizabeth ahabwenki tukenda onitwe tugarulize ba clients bitu okushemererwa na no kuwininga nawo twine proti 5 zo kutwara ahari yabo abarasingure nkahe omukazano kandi nitugira ngo iwe okutaho omukazano just gura proti tari ikindi gura proti no basa kugikiriya lingiro gishashure ninga shino basa kushashure bicweka by then obe watwire obe waherizeyo ikindi nitugira ngo nitwetaga abantu 20 ahabwenki ntwatwetaga mu byo muri abantu babiri couple oba n'umushana n'umukazi oba ni sister oba ni brother wawe oba n'umushija wawe oba ni munywani wawe oba ni shenkuru oba ni tata oba ni mama so emotoka zone already ziro twene motoka booking yahwire twashashwire nituza kutambura tushemererwe waragiro Kasese Madam John Kasese nensi nungi actually Kasese umuryafaye bya Uganda nense cyasingayo okugira byafaye hariyo Kopa hariyo Hamba Queen Elizabeth hariyo Salty hariyo Gold hariyo mu book irrigation na dama buri kimwe cyona kiriyo mwene mwijetu yitaba umukazanaka ecyamani ni kwangura proti tare kindi ko kwangura proti raza ko kwetaba wagura proti biri wazankaye umukwangura ningashi wazo mukazana so akazana ako kariyo nikaza kwa ago kweza nebiro oromosi tubure ibiro bishatu tukahendera okwezo ko kwa kana tukaso mu kwa 5 kandi kiro kimwe nibwe turiyo tukugenda so bookings bukimwe cyona cyahwire mbene tubashaba kugira ngo mwije omubwinji rero tuyongere kubahagira na nitwe tuyongere kurakurana so nanishaba Madam John kugira ngo takahendireho hagire simu zimwe zitwahereza abantu bitabo hago kuba nikibasa kuba beta n'abantu bakwasa kujya tibona shika na nimbenda nimbasa kubiyankahe ninga nimbasa koranta okugira ngo at least nabahikirira mbwenu naza kubahereza enamba zitu eza office okugira ngo wokuba wabasa wagire intekateka kugira ngo utwatagana ningo ije utwereza itaka n'ikirungi wabasa kuba orarabira aha namba zitu so isimu yo kubanza ne ya noti mushamishanji 2 abiri na mukaga 5 na mukaga 5 ni 2 na ne ya noti mushanju 5 2 9 2 kinana na mwenda 8 na ne ya mushanju emirundi 3 5 na mukaga 8 kinana na 8 okay omurungi ari kutureba twaba twine aba amiti nibagura bagarika bakuguza nibaguza amataka bagarika bagagura iwe wabo yinitaka ahantu hono uri kwenda barigure
nobaterera akasimu niwe waba noyenda kuguza itaka hati niwe waba noyenda kugura itaka miliyoni 4 miliyoni 3 miliyoni 5 emitwaro 5 nye naremera emitwaro 5 because niyo nkubasa niwe ija omuba Amity real estate developers babase kuhereza itaka rirungi niwe oberandi road omukyara ninkushaba ari kutureba ogambire baro nti wakoho muzigo waguruha tokugwenda aze omba Amity babase kumuhereza itaka akasente kache ninga shohinge bitakuri ohinge bikijo mbwenu until next time nasigara ndi Joanna nimbendeza izoba rirungi bye bye.